Часто снится мне мой дом родной. Лес о чем-то от своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, не считает. Я прижался ласково к цветку, стебелек бабульника. Необходимую общественную работу наградить нагрудным знаком отличия Павлова Алексея Прокопьевича, художественного руководителя театра юного зрителя, народного артиста республики Саха Якутия. Иванову Веру Николаевну, мать героя, кавалера ордена мужества Александра Иванова. Колодезникова Максима Семеновича, заместителя командира взвода ОМОН, кавалер медали за отвагу. Бурцева Егора Егоровича, ветерана боевых действий, кавалера ордена мужества. Петрова Анатолия Анатольевича, старшего оперуполномоченного боевого отделения СОБРа, майора полиции. Яковлева Игоря Анатольевича, заместителя начальника первого отдела МУ МВД России Якутская, подполковника полиции. Поднятина Гаврила Владовича, подполковника полиции. Ama men doktorum. Маңандар бақы кетер барандар. Улыстық топынан кіргіттары кітті хаңлықтарын бұған батықтары болуды. Ой, ұлтығар! Томмақтың деймін. Олаттарға кіргіттары болуына әді.
Советский Союз арас мұндықтардан қатысқала сұрып қоғада кәдәрді. Көх. Бұға. Бұттар бағдар оғыстар соқты. Бүгір ағауыса қатыз қатын. Мен ұраттан соңчар сашаттан бұл жағын. Кинеме соқ. Оғаттар әлейді ақтыр. Бұл жаға бәйелерін дойдулары қарыңыр аллары. Kim birge görünmün cöbetin, kim birge törəmin baltın kıtlı bilhinler yap olanlara. Ol bilgin son. Gör bu. Gör. Bu kırnağı olsa, bilgi sakabıt kırgıtlardan doktu şüpheye bu. Gör. Sakam kırgıtların kimya hadi verip bekle. Anta ne? Ha? Onlu kubay. Onlu değil. Kim atama o? Yulan attın. Ben taktığımın törəmin doydum. Taktığımın yemin, taktığımın ağabın. Ondan kim miyim taktığımı? Ortaya savdardan alacağım tohtanı. Seni dolağının boğrağına sayıyor. Evet, doğru böyle sırtlarına karnım topladı satanın ilginen görür. Evet, bugüne kadarın kralı soğuktan karnımdan sularım görür. Jonduram kadehine defter bolu. Bardım da. Burası değil. Olur ementullardan dolaman kor toplusun eyden. Min kurduk berinden kabakkam. Olakka sığıl sorup turorundan kıtanaktır bıhari. Kahandağını John Allen'in mühen vermek bu. John Allen'in mühen veriyken mütehekte akılı. Onunla tuğaktan da kutlamak. Kutlanar gıttan kuttan. Kutlananın kapten bir bikin kendiki iki hintönden kayanın gönderiyorum sonra. Samaya vakit onlar. Назад новые полеты
патроны, чтоб подмогу, если слишком трудно. Успейте, и ведь без вас дохода. Doğru kolunu bana tamam. Geçe gördük. Sağlık sol var yani. Bitirdik sanırım camını üstüne. Meyhat oğlu getirttiler. Buradan alınlarıyla sabıdığlar diyeyimci. Oy gördük sanırım benim doğruluğum. Sonucu ucuya sırıyorlar. Ve Mektinam hamından biliyor. Kedi aytlarından geldik. Olama. Bir de hala bir kelipse olma. Paçada avladık kurduk. Askola ben nitelemeye harmayan Allah'ım. Öteki eskütörlüğü sallattı harmaya baktı. Doktor oldu diye, canın sergen atın diye birime. Anladım ben ağabey neyingi, avduğun, ondan ne halim. Anda saman kırpatı. Türevünden duvututtan raksan. Tuspalar dugu attanan erer bitetti. Kas bitti bit eğer atırtıda sanavutun ister olmadan. Onun hava sağlam biter. Nerede ki ola var körsübete. Böyle düğünler körsübete takbil. Cugas. Doğru tasdik boğulanız bir doktorun sütürek takbil. Onun düğünler erkeğe badatın alınan dostular yak takbil. Antam biliyorum. Ol barıda armiyan ırıldıkta sağlamdı. Ben sınırlar komutar asıkçıların kendine doğuk kapitin seritten dönmeye tuğunan olur diye gittim. De tuğun ödevdim. Sorudağı bir hikayet olarak varın dönmen yeğen. Az ardığın bakın ketiysadı. Emriz kasabatı yıktır. Sniper sığlam olur. Evet, Rasçaşkan tarihe bir yerim katakına mı kataya? Ağır asıptın kendine. Gide onu bana sana anılayınca. Nereye bayı sünet diye bu.
Muhtanaq turukka kehikeler kiiren laatçı. Kim alık olurum bağır batağay? Kihi kalmalarım, kihi teker. Men, Alisi, uyup pahalı, orta tabağına da sok olur. Bu sırada kaptığına aldak, ölünün sütünü göçürdüm oldu. Askiyeni zullatlıkına yer tuttu sokmak. Bilgim bu oldukça seriler bit. Atağımla gıllara da rastlar. Ulan, seriyeceğim bu stoy, kıymışına günden aratıda yaman kısıdır. Hem anlık ehni, eçek dakına, eler dakına. Kıtağına kat bir katar dalan kayaların bilir. Ondan anta katır. Eler batak bu ne? Doğru batak bu ne? Gittan atına gitti. Bir kere dolar batak bu ne? Yani sereye bulur. Niye bir sürüldük hepsi? Kafkaska bastığı sırılır. Bağırlıkları onlar. Bu sütü bola nihatçılar bitti. Bir tolyoğuna ankalağa doğru. Canına bağır. Yüraya. Cula. Dıllah ki köyün o yulağa kalktığına da. Eder ki etiger sindiger bu kitap tavsiyenden jolüte tespiti. Onun olarak men bayastarım. Bana gılgalamaktırım tuğular. Tuğuk bar sırabın sılbamın barkın umurum demin. Ben det olun gelmiş. Часто снится мне мой дом родной.
Мен сурук болманы, мәнін суруймунду. Не хабарда, әдәңге. Миген doğru öldüğümden karar verip bitlere. Evet. Onunla sulkandık, suruk ıhtası tamak. Suruk, Rabbim ödüktüler, anayından tiyet bulur. Ben değil de buradayım. Uzlayından tiyet bulur. Küçük. Suruk tarafın ertetiğimin beğen tutulmuş. Ağabey'in beğen hepten gülüyorum. Bu kemleri attım, sanırım. Oh! Tavalar bulandı. Kim tundarım tutun tavalar bulandı üstesi cümlük iyi bağırdı. Ece, oğlum Mesut oğlum. Canım. Üçüncük, sılcık. Durumu yardım, karısıda. Mittiğini, onu kıra kaldı. Kedeğin, diyem. Спят русские солдаты. Они тратят силы. Желание Юры вернуться домой так и осталось с ним. Он все эти 2 года сетя от Афгана прошел. И выполняя последнюю боевую задачу, он героически погиб в афганской земле. При жизни его несколько раз присуждали к наградам, но по каким-то случаям его не выдавали. Но только после смерти его наградили орденом Красной Звезды и отправили к родным. Вы скажите, сколько и восстань. Как его предки, больше не сядет на оленя и не помчится по широким просторам родной тундры. Не спеши, не дайте чужую долю чью-то. У солдата вечность впереди. Ты его составишь. Алексей! У нас был еще один якут. Отличный парень был. Смышленый, надежный. В сложных ситуациях чувствовал себя как рыба в воде. Однажды, выполняя боевую задачу, он вдруг наступил на мину и взорвало. А Толика удалось спасти. Его в госпиталь ампутировали ногу. А вот о том, что он уходит домой, он написал своим родным, этнополчанам. Bu xalqısqını bayım doğuluq, 2 yılı bıha bətin qıtır Afgan seriyeti gerekçe sılcıbıta. Onu kalem boyun, bəbin qıtırına talisman kurdu gerekçe sılcıbın. Doğuluq men bir duydulağım, ebetim bir diremten sılcıbın. Zeynep bütün borçlara sevmeyen var. Havaya oyun, tülgün tolik son. Yeni duyduğular ki yapmana da lahtı ömüde. Serike çeyide, oğlak suda, kinini hapadağa. Bu bileğin giren tolkuydan kırdıqı, tolik borçu duyduğu seri kutadı nasıl. Человек войны, Серихин, солдатары курды кананы аспы дебет. Да, Алексей. Алексей, помню один случай с Толиком, когда он впервые прибыл к нам. Мы попали в засаду душмана.
И они нас окружили. И как назло, рядом со мной не оказалось опытных бойцов. Одни зеленые. И один Толик лежал. И вспомнил я, как-то он говорил, что он был охотником. И нас прострелял очень метко. Ну спросил я у него: достанешь этого гада? Он мне в ответ: стрелка не очень видно, надо доползти в сторону. Но я дал ему команду, чтобы он постарался. Он убежал и спрятался за большим камнем, а стрелок заметил его поздно и начал по нему строчить. А время шло, а Толик не давал себе знать. И вдруг взрыв гранаты, потом второй взрыв и автоматная очередь. Мы с бойцами смело встали и увидели Толика. Он как-то не так стоял, неестественно, и куда-то вдаль смотрел. Подойдя к нему, я спросил, что случилось? А он мне в ответ: я страх опасался. Я его по-отцовски обнял и сказал: не надо это стесняться, ведь ты сегодня спас более 20 жизней. И матери этих ребят будут тебе благодарны. Спасибо тебе за то, что ты сделал, ведь это должен был сделать я, твой командир. Вот так и воюем. Сейчас газеты будут разные писать. И виноватыми будем мы, те, кто воевал, а не те, кто это все затеял. Ведь грязь — это наша работа. И ради наших боевых товарищей, ради Юры, ради Толика мы должны жить и вспоминать о них.